Right, ni tariki ya 14 mweri yombere mwakene yo 2026 nkarigira nwithirite wina kaita kankwate ni kindeto chietu chaweru dai mworo po ruari na iya mwera tukubanganirite kindeto chietu Yaria tukuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Antubadatu kuona ni akumba na akiri ukumbatira mete amiru Mjago chwa Kyoto anabadatu bai kudikwa ina tijie Akariba ntutuni ntere chechuka kubwithia maandamano gutetera sewage Atoa kuletera rugono romwanya romurio yuakawa Amoneto amadivya urobwerwa ni Purity Richard nangeto Phineas imana nandeto chaweru daimwe kamberia daicho chongwa Tukamberia ni atine ndi mwandiki ondeto kuma Amiru ntere chabore gitonga kiongozi nadhiri kiriti nindi madhaa 50 yo kumbatira muti ontubura ediriti akiwada kenindi kenda kudetera kinyo chiadi bwandiki bandeto kuonde kaitano kontere chianari Simon marorona umbete kinyaene kanana okete nya kwedira ario kwe kudiria madhaa 90 na mworoto yo kinindi ni kwari amantu yegen pidokiro chanjo ontubura ediriti bukioneka kuingia ntere chabore na Apostle Dennis Mutweri anawirigiro bakudhiria madhaa 80 utuko bonaru athaithano chio tuko mwaniki twandeto gaki mutegi na utwambiria chio Gikwikirinde kirage kuthuranite stage ya kirwa kuya kwibonero njorwa bo mwandiki umwe wa ndeto kuma bore na rietwa Douglas Gitonga kiongozi urombete kukumbatiria muti kwa madhaa 50 iri njira ya kuthetera kichiandiki bandeto na leo ndio nakamilisha masaa 50 hanging of tree na jambo ambalo limefanya nifanye hii exercise ni kwamba wanahabari wamekuwa wakidhulumiwa sana wakati wanafanya kazi. Nataka kuanza hii challenge kwa every county, that is 47 counties in Kenya, na leo nimeanza na Meru County. Tafadhali wanahabari wakikuja kwenye field, tafadhali tuwaruhusu wafanye kazi yao. Unaona vile wewe unaamka kila asubuhi, kama wewe ni ndugu yetu wa bodaboda, ukiamka ukisema nimechukua jembe yangu niende nitafute, hizi ndio jembe zao. Tafadhali tuwaruhusu wafanye kazi yao. Tutumie tu huyu ndugu kama mfano. Amejinyima. Hii si ni kujinyima kabisa. Angeamua kae kwa nyumba kama watu wengine, si ndio? Amesema nitajinyima comfort ili watu waweze kuunderstand ambazo zile changamoto ambazo wanahabari wanapitia. Tuna imani that kupitia hii creating awareness kutoka kwa viongozi, kutoka kwa serikali, kutoka kwa private sectors, wataona umuhimu wa kuchunga hawa wana wetu. Awareness yeje yonde egokinyira kila mtu na ngeshokagia kere thirikari yetu toriuga antu bamindia ne bae weshima no ntoibo batoka vaira manto chonde kungi na kunterechia na arimo kurumwe na rietwa Simon Marara wa miaka 62 no ari rugendo ndo kukumbata muti no akithetera kichia karibana ri baraba ithokero injogu na nora omeretie buruko thiria madhaa 90 mara makathira ruru kiri themwe na gitumi ngwata muti juju ngwata sababu ya Jawisi atodhalirie nyomba tutereawa mbeca yetu mbumbete gwitore yako yogwata na ntigeria mathaa ya makai ngathiria rujo
tukiuma bore tuthi North Mentor Apostle Dennis Mutwiri ethiritwe ari na challenge ya kuthiria mathaa 80 indi aremerwo etharia 74 na kwirwo cibitari rere karibu amwe na kwithirwo na kugite ari na inya ya kuthiria. Bado niko sawa. I'm going mpaka 8 hours. Nikifika 8 hours if I'll be that much strong kama vile nasikia naweza ongeza like 2 hours ama 3. So sasa I'm comfortable and nasikia bado niko strong. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Baga Kimutegi nonto bwandeto nangino kuonia ati nindi njemwe kuma Githongo ni guchwa Kyoto nyuma ya nabo bathatu nindi okwira mutinone yo barabara na kwerekana kuthikwa ni nindi ngina ati kumenya onto bara nindi ethirite akiwa kinyana ethirite agita koti na kurwamia onto bo ngina ruga nindi atamenyo kuni mibango ya kunokia anabakina na kwenda nindi watho bwithira bukithia tairwa mwanike twandeto Mutugi Kare aina ripoti. Njaya Frinda Kithinji kuma Githongo ni bashumirite kurombotetho na kinya guchwa Kyoto kia na bawe bathatu baada babatigire bonde na njira ya mutino jo barabara baumite Meru betite ukungura thiungu kwethentere chiwe buye kurinta riki 23 mweri jwa Disemba mwaka muthiru ara mwana wa mbere ari no ukuru wa miaka 18 wa bairi 11 na wa bathatu miaka 7 na ndeba kiuga na bao bathikiro batemenyithitwe kinya kethira ni bakuga ni bare gwita koti kuromba kurungiko kwa mathiko monka ithire kiamura kethira bathikwe buye kana Miru ni untu ni bagererie kwaraniria nkuru kia maita jathatu Njaya Frinda na mukuru wawe bethira batikugwatanira tetatu akaranthi twale magwitikaniria twabera tiga mantu jendere na koti etwira nontu itu tuthitangite twikire kotonda ya kumaanisha mirira iwe buye district hospital mochari itibati kujokwa monka kesi eje ithire ntariki 5 betaba ya miri mochari kuri utuko na runene bathika gwe ntariki 6 tuigwa keba mono nkorone nontu bakwithira baithithia mantu batigutumenyithia nyam twana tukua tuweo weja kuga twana tugukua wo betu ibetire no baraniria methone ja roya baria bare manwa na ndi Frinde rombara wekire koti ni kuba Kyoto ati no batikuthikana bawe na kou akienda bomboro abathikana Jamiro aliwe wengwa akiugethe atari ari kuritabiria bende kana akiunture kenda kona niwe baba wao na nkuruki akiuga na ari kwingatwo kwa mukuru wawe na bethira betikana nethira kigura na kairi utikio athithia kuonania nwe mwene ana bau oni ndi na munda babo kwa nanguririte munda ndarombete koti impeana baba mbitendike alia geaki gwakwa mundene jwakwa kuma Githongo gicigo mbunge kia Central Imenti nge reportera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare Wakare na ngina kuna ate munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na ugete thirikari nerokirete nende nkurukia biliona ithanthatu komweri umunende kendo kanana na wagi bwaidio nende na mparedrete kioneka kunyelia antu baingi amona kutetheria kinya kutreta mathaga ya kurwa na mirimo mwanya kireo kinutira kweno gimbaba mwere bwagirete kimwingi nkuruki na ugete bilioni inge inyekethire kirukira kwa omweri kenda nende gutetheria ukinyanire boka itene ukau akenya milioni 2.5 umunende para baintere iria njomoni bakujira kwithira kinya bakyanga kwene mpara monike twandeto Caleb Mutembei na Chikinya. Ntuko ya omthe munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ni atongoretie mucemanio wa kwariria waru uria ukuthangikia matura mama umonthi guru. We have a situation where the need for human and livestock feed is going to be required urgently, and
we are planning initially up to July, and then we can assess the situation as we go ahead. I want to assure every Kenyan that there is no need to panic. Kindiki ari na ntomeri thirikari ni gaite nkurukia ciringi bilioni 6 mweri muthiru gutetheria utethio uu ni amwe na irio, ndawa na roje kiri ntura iria iringikite bunene. Towards the end of December, the National Treasury released 2.5 billion Kenya shillings to the Special Programs Department. 2 weeks ago, actually last week, another 3.5 billion shillings was released to the Special Programs Department, bringing the contribution of the Kenyan government in the last 1 month or so on this issue to 6 billion Kenya shillings. Niongerete o mweri gukaejanwa ciringi bilioni 4 jia gwitithia mbere mubango ni auritie ngwataniro jia witi na mbere kuthi mbere gutethia thirikari akiuga Kenya nkurukia milioni 2 ntereire kwarite ni bainyirikite. Kenya has already made the commitment for 4 billion shillings every 30 days, and will review the situation based on the information we receive. I therefore want to assure all the people of Kenya that the government considers the situation as a serious situation, and the government has mobilized all available resources to prevent loss of life and loss of livelihood. Murungamiri obangania kiri ngwataniro ya UN thiguru Dr. Stephen Jackson ni aite thirikari ya Kenya nkuma ni onto agutonyera gutethia kagita gaka kwarite. You can see the impact on the livestock already. So DP, 4 slides then representing the cumulative response thus far by international and national partners. Caleb Mutembei, Uero TV. Angina kuo ni atinende mbunge ya kaunti ya Meru Ruari ni kite gikaro kimwanya kenda kwariria musanda iyo kimera irawedirete nende ukithomwa ria ilini mukarigite warwangi kana kamiti nende amanto igoremi nwe Patrick Ntururu MC Kadumba bugete mirande direte nende tumairwa ni siasa kuringira ndebe onto bakwenda kuthira bakella kena kinyako guna mu biashara na murimi wa kimera ke mudhuri murioki na ripoti ye. Muthujana naru mbunge ya Meru ni ombite kuma rutha na ukinya mbunge neji ikenda bomba kwariria rwariro mira no rukumenyekana Jamira Promotion Bill 2025 rwariro ria rutongeretwe ni mukarigiti warimi na Patrick Ntururu. Processing and marketing of miraa was seen as a key driver of economic growth, job creation and improved income for smallholder farmers. Bireje edwagi kurugwa nyumayo kwethomira jairi. The Meru County Miraa Promotion Bill, that is Bill number 4 of 2025, being now read a second time. While as many are of a similar opinion, say aye. Aye. While as many as are of the contrary opinion, say nay. So the ayes have it. Amana bubu MC mwanya bakiaria baugite mbireje ikethwa itetherie muno arimi miraa. Batutu mbunge ya Meru itwambiririe process yo kilukia the Miraa Promotion Bill 2025 na ruaritu with stages ruaritu kubuda shikintu kwa second reading ayo kiluka tushokiri members ba county assembly nkadhom no na ngavana wetu mutuma twethingia no ntuna ashumanite na mantu amira bakiwa wakagita gakaraja kimera giki kitithiritwe kina watho na nandi kagita gaka ni watho bubu bakwenda gwikira kimera bura bukethwa bukithingatirwa imera bingi bionthe utekimera gitina sharia kyo kawa mayani cotton bionthe bina sharia era bingavani nora ibatiwita eta kuma process kuma kurimwa kuma mwanka processing mwanka nyawe ndi bwayo na licensing lakini okinya kimera ya era ni urawe na inya mwenye nguvu so tote ari manto amira akanyori ngi twende twara sina sheria tugwa sheria kifungu plani kiriwona nona kusumira na kitha kitetimiswa mantu ya tibwa arimi ba mira ba karumboya na biashara mirege tabure batire mira yonka
ni kwa Meru County mbeje nyingi kulukira tuona kuma ki national government nontu national government yatwa ya about 11 billion mira akini kuumba ku generate revenue ya over 13 billion meaning kiti kimera gyo tethera eu ni stake nene sana kire economy ya Meru County na economy yetu Kenya. Bena umati kagite kaka murimi wa miraa akethwa akigunika kana gira atongori betu atu na Meru to support mutuma kembirwe kire aremi to support mutuma biashara bara beyo to support ngabana mutuma kenda yombote thia ntu betu ningo shokin katha sana nontu itukuona buranda manete ni nya ke president tukuona mianka ne ire ruoro mandera libo inara na mianka ne to tetha se muno ntu nyabuka wata na bele no point land cruise no na bweta bukene rwale ruru nandi rwathire kuthomwa na ukurukua no kethorikirwa kirore ni speaker wa Meru na mwana ngavana ni kenda rumba kwa watho. We are expecting by Friday speaker misaine then governor in the afternoon ascent nontumira ende ni ruri atakwenda kubanga ntu betu bendelea na ngwemira nontu kethorwa mbonda ikururwa no monkana atu tubange ntu betu bambiri biashara hivi atumite Twitter ki Somali ambassador wa Somali aitwaria mantu amangi muno iba kuibanga nontu the National Security Council iba recommendere na steps icio yithirikari ranene na atuna tukoyira tubatiri kubata turi county government of Meru kenda ntu betu bambili biashara Muthuri Murioki wa TV Mutiro jwa Kangangi. Biashara na murimi wa Miraj kumantelene kitewerone ntuko ya Jumatatu wa mwana tungira bangi kurionga bana mutumanto edingia bedera bakilunga era mubalodi wa Kenya ndikuroni ya Somalia nwe kuba ikirengo kenda kwari ya manto ye kimera akiwa nende nere direte kiruma era kimera ke ya kwe ya kudiran kurukine tikanirete na musonda yaroyo mbunge ya county ya Mira kyoga nende okedira yukeba guna nakanako guna biashara bonene kaitane okau na menete barabara ya minister Borimi Midhikalento na Peter Munya kibera ndi bataguna kimera mutugi kare na ripoti yenkuruki. Mubiashara na murimi munene wa Miraa Meru Jakubu Mantre na ugite ntuku ya Jumatatu nthiru ni bari na ngabana mutumanto ethingia na atongeria bangi kwa ambassador wa Somalia Kenya na akiuga thina ya Miraa na ndi no kera kwi kuona ntaira na kinya akiuga muswanda juri mbunge ya Meru jugatetheria kimera giki muno wenda gucogeria ngavana nkatho no ntobwa manto ya Miraa yaratuthiatirite nwe mtu wa mbere gutwendia kiri ambassador wa Somalia itwarikuo na twae kira mpango twethera kwina mpango emi ya muno ya manto ya Miraa so anto barabara ma Miraa kankwenda obera manto yaranga bana kubwithia ibetere nyuma ya itarikai bakanjire kuona matunda yayo ambassador na twaindire manto ya maingi na thinire cia Miraa cietokinya muthia bunge rwari kwina bill ire assembly ya Miraa bill ni kwarirwo rwari na mbairo yo assembly etu ni ratwakishira bagathirana na bill eu na speaker sign bill by Friday bill egethore methene ya ngavana Nkuruki Mantre na ugite muswanda juju gatonyithwa siasa akiuga arimi baimera bingi ni baibangire kwa undi bareke kwenda kinyabo bagatetheka kuri antu bakuona aka bill etena faida barabetho bare andu ba Miraa barabatenda kuona antu bembe bena kainya barabatenda kuona antu ba Miraa bena kainya mbili yo nde mioleletie na nkona kwina weru kwina bio ina bio ya tethi ari ba Miraa na antu ba Miraa ndendo bwira ari ba Miraa bukendo tumiro bubui antu barabare mama yani baibangire antu barabare maka oi baibangire antu barabare meri baibangire na kinya barabare meikwashi baibangire bungi Mantre no rotete barabare waziri Borimi kire mwongojo wa Kenya Midhikari Nturi na Peter Munya akiuga kuri utongeria bao batatethia murimi wa Miraa na akiburia nandi ni bareke ngabana ntu ethingia atethia murimi uju akiuga keja gutetheka bagakinye gembe kuromba kura barebere kilimo miaka 8 Munya miaka 5 na Mithika miaka 3 utintuku kinyemwe bana wita antu ba Miraa tucemania tuibanga kaba tutethia keripotera ndeto cia weru rekwa rietwa ni Mutuge Kare.
Right, na nikumira kinta tunende amutuki karetu kona kanyaka kunoka indi tuchokera tukithani ndi tukiona rono ro mwanyaro ruthurani ni ritamwani kirwegi nindi murio yokawa kumore mine mwankaka ukinyele kombe ni kedro gita kuraya. Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati tukugwatogeni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kanetheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke guankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555 19 Queens Hotel where every coin matters. Thongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na nawi gorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729 628 199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Karumo Technical Training Institute nitukugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiri itengo bionthe ja arts and craft na diploma nkurukitu ritanaga arito betu tukithingatira the new modularized curriculum mathomo jara tuwejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Moss Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gweta Maua ni untu bwante tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao jetu ni www.karumotti.ac.ke njo Karumo TTI January ji na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukune charojo tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guroyo nthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuko chia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa where class meets confidence because yes you deserve it. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium.
Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni untu Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia murimi. Equip Africa Institute, the TVET arm of Mount Kenya University, is where dreams take shape. We prepare you through competitive, market-driven programs which include medical and health sciences, hospitality, tourism and travel, journalism, IT, engineering, marine studies and driving. With entry grades from C and below, your journey begins in our Thika, Kitale, Nakuru, Malindi, Kisii and Nairobi campuses. Equip Africa Institute, promoting competence, innovation, and excellence. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Yes, karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitirwo ngathi ona ndici. Mbie kwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndiye ndaburu mwinkima ya Leia Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Leia with flour. Ini tane ya. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na Miupalea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Right, ndibona ntuba kwithirite na mbere kwatanira na watu kwinde tuchito tuchokerani atinindi urimi boko ibonekete guchokera na njira nene ndi gurune ontobuko jirite county ne ya Embu antuba ingene ndi bakuchwa mwate yontugo gukurukira urimi bakawa na kinyothi bakawoka otugo bwerware monike twandeto Rita Mwaniko mushiri na utwikia kirugendo rurimi bakawa na maitana kinyamena ma ya kimeraki. Ungitua gusera thiini wa mugunda wa murimi urigatu wa Kawani we James Kariuki mwena wa Kibugu gicigo mbunge kia Manyata no wikire ngurani ya mugunda wake na migunda iria ingi. Kariuki ni wikirite kio kinene thiini wa urimi wake ni gukuwata maketha mengi na makirathi kia iguru. Turamwithira agitungata kawa gake na ugi wa iguru makiria. Coffee Atlas yaretio voro akirite kwa canopy management. Kogwo ni kithomo kia maratathi kina sakira makirie 10 na kindu. Kogwo tirogano ni rogano ugatugutariria ungitaria na mathaa 5. No kio irauga wakwarira voro moro primary ugatiwekera secondary igere irekuita kawa. Kuvitukira kithomo kiria ari nakio muti omwe wa Kawani umuvesaga makiria ya kiro 100 cia maketha undu uria arimi engi matavotete gukinyaniria. Ware makawa ogwo wina guaranteed kirao kiu nigiciara kionde thate na tiki import. Kogwo no kumenya ruvaro mwe no kuvampego makiria 900 kwa kora kiwa kiboke na mvoa 40 na no ayambego makiria 900 kogwo no kora kimenya no ya kiro minimum 100 vaikioa. Waugo mugunda wake mwena uria uri na kawa ndukoragwa na mimera ingi iria ingithukangia kawa gake kana kung'ang'anira irio na kawa gake. Ciumia igere kuva mbura ya kinya inchi 6 miri yonthe ya kawa ni rutaga miri etagwa ya root ya wasa nutrient kwa kora gwe kindu kigoro ria miri iyo
kana mĩri ĩngĩ ĩravĩnga mĩri ĩyo. Mĩri ĩyo tĩkorwo na nafasi mbega ya gwaca irio cia kwara bende ya mbura, koguo na thĩna ũcio ũkathi wa kĩware kĩu ũkawanyithia nginya production. Kariuki nĩ ũtambĩtie mathomo mama make kũrĩ arĩa matũranĩtie nao kuona gũtirĩ mathomo magwataga kuma maabitha a ũrĩmi thĩinĩ wa kaunti. Itinegana rĩmwe nake kilo 400 mai mengi mũno 400 no thaa ino cio ino nĩ cio ya igana ninakethete kilo 600 nacokana naketha kilo 900. Mundu uria binams ututhomithitie boro wa kaoa ni James Kariuki. No nike watonirie ginya gututhimira kaoa, nike watonirie uria tukuruta wira na nike otwiraga akabitukira bakiona kwena mabeti ambitaga kambira. Bandu bau batiegarite wega thondeka u na buvira na ndawa eno. Indi ya sagas nike ombiraga kawa kau ni garenda karutwe sagas. Nindiana na mundu muthirikari ugite kumbira undu to. Niwati wana thengi arimi aya kurima kawa kega na kengi mathina namo maria maramagumira thiini wa urimi uyu na mono wa mengi na maria maratuma magwate mbia nini mivukori yao. Aria marimite kawa wega kamarisagwane iguta. Wabira grade 1 wingi aretire grade 3 right. Ira ikagirwa maere ikathie iguru nyingi. No ura urimite wega gakathie ndi. Kuko kwa bakangi thomithanua wega andu makarima waro no atugie mbeca na ngirima kawaga kana mutumiru mbia nyingi no nurekera thumu na kuvuvira maita mengi na ndawa yo no akugura uragura no akuya society pay out ekimorati na cio ndo gatigota ikindu yune mbegu za vinyirikite muno ni undu ucio kinyange gwa ningi gakurani mundu uria ungioneka wa gutara thirikari akorwa tayari kuriukia kaoa kumitara tutikambiririe twambirie na gokonthi tona vendo tawa kawa milling ross ndikakinyeno na murimi ndanare makawa quality undu cio ndungivoteka na murimi ucio nake ndai na mundu akomoni uria gwikane ketha kinye vau kona njira nkuve kora kotongianjia na gokonthi twambatite ogwo tukarekira murimi no arima kira kirendekana riu ndukiwa arima milling ross yakio nino. Kariuki mwanari wake ari na ivoya rimwe tu kuri thirikari cia kaunti. Every county ni bati wekara nthi na gwecira boro wa kawa tondu ni export na njira ndasa muno kindu kiothe kirauma mbeca ni kwerekanirwa nthi gesiro na njira ndasa muno. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rita Mwaniki nonto wandeto na ngina kunati akare bantu tuni intere chachuka gamba ngombe babudetie maandamano kutetera murandi ya sewage bakiwa gimabone ndebure ogwatine baina madeki ya karibane ndi ibolotete dirikari ni kwedira etedira ebadikira kinyuma yabo kunenkana myunda yo kenda murandi yoyedira yoyakawa Martin Mugambi na kulikidia. Tori vantora iantontoni na ntora motori keri gicigo mbunge gya Chukegamba ng'ombe ibaumirite na mathigi kumeneria uwaki wa siwenji mbare ino. Bakulotha compensation baluthia compensation yanto few after that bakinaula. Ringana na karibaba batigire bathimirwa menda na kunenkanira menda yao yomba wakwa siwenji yende mwanke munde batarori wa menda yao na baingi bao ibathamire kuma menda nienu baukire na guka. Alice ambira ndamuria about evaluation ya maturuthile na matura tutatumire migunda from the year 2021 2022 hapo natura marotha evaluation macokire twatiraga gutumira migunda eno kuma gwitio tutatumira migunda eno. Hallelujah. Bayukia eka 19 mwena uria wa naba kwenda kuthondeka dumping site na kuonge bayukia more than 40 acres jia sewage ende batutigaga gwetu batutigaga gatagati twina eka jiri na emwe na nusu tukarigwa tio twatigirwa gatagati ate niyo tukwenda compensation na ati twelele rukororo tugatore bantu atheru Pariuga siwenji no kumegwa kwa atwekire kinyamara kwaho gonto gwa kirumba rwage na nkinya kwagia komama arethukite nkuru ya gwatana na rukorwa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ruraro kwenda kwambiria kuretwa mbarinu kana dump site. Ntiko mama otiko ne rwage ndiraramika rinthe nkelingaga rwage no ntwara korirera rwana mbura rukumbuka nkerugura nyomba gutwetonyania naru niyo ganko baromba totethio re bio kambuni bwatutarire na bwatuiga toririkaneni riu mamu akwa na tomba kwa kule matongo nuntu rwagire rwe nau
akinya na uwa oni ntukwe ukarwara gotuku kogu nkauga atiri kera ni kwenda kwa thirikari onawe migonde wi au agite atia ara mutonto ate managa na riu nini ntinda kumuremera na ninde na gwakwa na ntomba kutara bwa nanto na inya bati kuruta ibameneretie muno atongoria bambari inu bakiugaga batiko batetheria amwe na utuika bibekirite mainya mao kuthingatiria manto megiciwe njina nkinya kuri wa indi gutire no mo wachiao arebumiria kubatethia migonde no ugatika igukinya bantu ugatuika thirikari ukaguturo gu tutibanengere nombi tugetha tukiugaga atia kana atia antu metu tikunyanyaswa leo ne gatukoromba na gatulo aurua ke erwa tana ya mwile antu ni maribirwe mbesa na atia kubena kana atia antu metu tukauga atia bungi kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gecu kegamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Nangere kunate akari bamu bakuma ntere mwanya chatiania East bakuromba mubangani wa kiama kia DCP metheka lentori gutikana na siasa chende uru na ruregiti kiongabana wa Meru kidurano ne kia 2027 akari babari wa Meru itirungamire toboe ya kiro tungeria burabure okaitene ka John Dega na ripoti Mubakari kuma giciko bunge gatigana East bebumirite kanyo munene na kurombora wari minisa mantu mori minora na we mwandiki munene kiri kiama kia DCP no kapteni Mithika Linturi uchokera Meru na kuromba gitikia gavana akiwa na we gumba kuigwa agichokia Meru ara yari kagita ka mbere tukailia ndene timu ira ina National United Opposition no tubatu tuba wantambo babi babwe wantam ko antu baba ria bonde antu wantam ito ile tukora United Opposition to represent boega kire baraba ndene Meru ora to represent Mithika Linturi na tutembo tekere Mithika Linturi amba kwethira aita kuromba kura na regoro akirige goro tombo tiga tutera representative so badu nto kuona kire United Opposition Linturi ni alge center stage ito muromba na choke Meru aromba giteke mwe muno giteke ngavana ko bura Linturi akoria akiwa area national to kurega ito mwe Meru turi Meru gavana bara turi nabo bara bakulokerete itwetherete tukiona thine nyinge thoko cietu ciagire ruko ndwene njira ingana kuu tukuromba na rore Mheshimiwa Linturi ikwa kiriro gia kariba Meru ombe ikwa ya tukunekerete gigangwana ombe no tutethia no tutungi twenwe iwe nchambera tuyakuo kiaria na nchambe tukua na itukumete gangaba na itwenda muntu eno kwa rarenge batu itukona wairo chereri dakika cia mwisho no anenkro kurora namba tu sindi akura inkai sana wana Linturi batu turendra wanga vaneto kana antu betu na tuboenda ibo Linturi yare MP na Linturi message yako very clear wana Linturi batu tuko wachi owe ndene Meru itita buto kwendra you only the man who can stand and talk no tu tukona nara virigare nene no mikimbizete vile twendra akariba baba kiaria bari nterecha mikindo giciko bunge weke atigana East ibanenkanirite tomi mwanya bira biotama benda Mithika ya kuromba giti kia gavana bakiwa kinya kare gaka bari mo baruthe maandamano mwankarira kegwe kirero kio ochokera kuromba giti giku Meru ito kwenda Linturi aromba giti kia gavana no gavana to nweru areni arigana mind chantu bangi na mathone yo kiongo ateyo utu kuna ntomurume akaroma kira rume bangi nikenda tomba kwa represented kabisa bila biotama twende Linturi katukuona inchamba yetu endi Linturi kuria na uwe secretary tutakwenda bau batwe tukaria tiania asatiania itwele tutokona tionge mwana Linturi boy wa musi bo wananchi bongwa twekwera Linturi we turenda kwetio tuingwa in demand ya wananchi temanto ya muntu atu amwera ibatu to wetia turi wananchi ba Meru county oye andikaenda ombe utethia Meru na itokwera mwathani na kutharime na arore Mheshimiwa no ke akore otorome tukanda mana tukwirite Mheshimiwa turi na turenda we tukwete njara maoro kiongo mato no teona kiripotera ntho cia weru kuma nterecha mikindo ritigana East mbetawa John Thiga Nore chukuru chamberete kwa mukirari toba Green 10 rungura mutaratara UCB Jomo Kenyatta Foundation tarite nende kurungamira itana 60 kuma account ya Meru barabumete michite guchumba aitobara nende bagunekete na utethio bundi bachokete nkatho bakiwa ni barare bayo kwa moyo nyonto bwagi bwambecha gaki mutagi na utumenyedia
kiri kiumia kirarito ba grade 9 bathiete na mbere na gutonya senior secondary bamwe bacheri bethirito bakiumirwa nontu bobo nontu bo uchumi witia indi bamwe nabo ibonete bo gukenera nyuma ya methori moko giru Jomo Kenyatta Foundation iretethagiria rito bara batakweyomba buru na nara rito nkurukie gana rimwe ria 60 bagunikite na mubango uyu mubango ro kuigika murito mwankathirie secondary buru bakirea fee kugura uniform na nkinya kurugamira pocket money tumbite kujukia ana 161 dene mero mostly in slums ana baba tuchiomba disability kinyabo tutubatigite nyuma nikenda bonde bomba kwa inclusive ndene ya kithomo. Jomo Kenyatta Foundation is a World Bank money tukomba kupatina na Ministry of Education nikenda na ba nindi bomba kuthoma kwa tukuga tafadhali tuba wish well process yetu is very transparent itetonga inyago ningo ndi director ntimitonya era ntithairwa ndeku ithairwa ina panels kutoka kiri DCC akeja kwithwa tuna sub county education officer na tukaja kwithwa tuna pastors bishops people with disability leaders wa ubondi wa chemana yaba kwa kurikutiana papa program yetu irithira form 4 na mwana arerera office yonde mwana akanenkerwa uniform chionde mwana akanenkerwa irato mwana akanenkerwa transport mwana akanenkerwa pocket money na mwana utiro nyantu kwimwe akaga kirege kwendekana ndene ya school kwa utire akengo aciari na ana bara bagunikite na mubango batithite gikeno kio bakiuga bura barari bakuthira inya buru batamenya bura kithomo gikathi na mbere bwega na ibwega thirikari yetu ya Kenya itongeretwe Samuel Ruto no ntubango gire umbete guturitira thironkania na bautwe turi antu nkia buru twagite ume twagite inya antu bana wendi bobo aba kiumurungu batuturubikira mwanka batukiria twana twetu turari tugwitejira ngachokeria mheshimiwa wetu Nkatho Kalembe ni aratwita na Jomo Kenyatta Foundation na Mr. Samuel wote na washukuru committee members wamenjituma sana, walikuwa wanakuja kwetu usiku muno director wetu ura Mr. Kalembe ututongeretie ambuge ibwaga nontu bwa foundation yeje ura batutetheretie gutujukiria ana ngochokeria Jomo Kenyatta Foundation Katho untupotwa another chance ya kuendelea na kithomo kietu. I personally oni buru ntari na mairigiro ya gwita senior school ende untupwa Jomo Kenyatta Foundation nitutethetie muno ngai abutharime abute mantu ja mega nani kintu kira nkwenda thome ndenda thomera electrical engineering ninkumenya nka wata maxi nje gacho nthomithia andi ndenda kwira foundation ye Jomo Kenyatta Foundation urungu abatharime na bendere kuona inye kusupport ona twingi muno nkiripota ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi right ono tukothatwe karakatanta nindi kindeto chietu enyo ya withire nindi nkume baingi bakwenda kumeni ate bubongo nindi kokarindene ya Weru FM 96.4 kimubango yora kure nindi bora yokare bubango ra yedera yekweyera nindi ntukuchonde change matano kwambiria odaine ya bayilena boibo kokare rutere runendi ra studio madaine rukiri kile mubango ya chanchamuka ruare tuliambiria na uchambuan kadeti na team kikosi kionde kia urakure tuli na Mutugi Kare tuli na Edu pale na tuli na yanto kaimoturi karibuni sana kile chanchamuka. But now ikiaguthe atitani we akaraya muntu tukumya kwina sheria ibatere kuthira ikithiatwa rikana ari women rep athiulunka miru akira antu kiraito murungi na 12 billion tia maendeleo ati ubera mbetse ino tikara ya ritingwe na mantu yangi yari ariku akunduria kiuga CDF yari the other day no me CDF ndo kuruba Kare ni umwe kinyo Jesus Christ protect me. I would but I can't. Yamberwe kitambo mono ni president Mutigaire Mwai Kibaki. Yeah. No kuona. 2004. You see? Same. Protect. Kinyoke ya kuturwa abunge banau.
betha o ntuku bakikaira ikari muri cukuru ingitho ciaki nyingi muno kaingi auditors batikinya ntirira no ntuba kwithira rimwe no wite na ndokare gochoka wikira kiofia maisha yako na ikyo gitumi botika like that advantage na ndiratega story ngethi tutivine mwe skuru ire to waso girls MP etitathithia kiste chukia we etagi kaskuru is that development lazima tu compare ora ndiguru kai what is the big difference between Kiharu na Buri Antobeto basi tu ikudira Eje ni Wero TV. At MKU, we believe education goes beyond the classroom. Intake is in progress. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Football fans, we are into the semi-finals of the AFCON 2026 football tournament. This Wednesday, 14th January 2026, Azam TV will bring the AFCON semi-final action live from Morocco to the comfort of your home. Catch Senegal versus Egypt at 8 p.m., followed by Nigeria versus Morocco at 11 p.m. All these live on Azam TV, your dedicated home of AFCON 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Anwije maziwa loni ya Golden Pillar Sacco niyo tethi bo murimi weria murimi nandi no wigwatire mainda jatantu jamarija kujeria na kagita kurea ni mwanka mieri 48 na igaranta subere akiba kuendeka.